बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ngasi amal lasi adugum laba miyoi singi yumda fattaba asarat jinnat ki jadu ki asarat mi gi fattaba gi mi eng sida dum yenga ga talaire mina aikhoi gi yumda posim jadu taw jhalakre imung manung da shanti phangdre khatna baga chaina baga nungsina ba haibase suklai leitre ana baga ayek baga dum toina laktana adum leire kasab kamai gi zariya ma semge na khanba matam da karobar ma singe na tawbu matam da mai paktre dum aikhoi da nuksan akai ba sida dum oiraga leire aikhoi karino tawgadori se na adugum laba hazarat singdugi damaktane ba ngasi gi amal lasi amasung aigi yumda dukanda makanda rahmat amasung barkat karmaina chelangani adugum laba migi fattaba asarat jadu jinnat ki asarat kaya dagi hifazat karmaina tawgani haina khallaga lairi ba hazarat singdu adugi damaktane ba masigi amal lasi aduna ahan bada ikoi hadis amani nainasi yakin ki sata Allah da Quran amasung hadis se da thajaraga aikoi amal tawseba inshallah suksoi soidana maki nahak ki problem punnamak Allah taala na ko khan bi ganeba Quran amasung hadis se insan miyoi begi adugum laba posak khuding maki problem khuding mak solve oina ngai gi zariya maneba adunani Allah nasu Quran ge manung da haribi jese insan miyoi besina magna khalliba wa khaldugi mutabik Allah nasu asman ge meke digi faisla tai haribi se hadis qudsi da Allah taala na habiri ba ana inda zanni abdi bi aina aigi banda sigi wakhallon gi matung inna ai Allah gi meke di asman dagi faisla tai habisi Allah na ne habiri bisi jesa aina khalliba wakhaldu aphabagi wakhal da khallene aina Quran amasung hadis ki zariya dagi sukchoi choidana maki aigi problem loina mak solve oigane na khallene Allah taala na magi Quran amasung hadis tugi zariya dagi solve ohelle karigum Quran amasung hadis da thajadre na ikhoina adugum laba maiba mayam singsi da thajara chatlene adu chachoba adum Quran amasung hadis sidai hakti kana ba phangoi ba jo insan thamoi singna si Quran ni Quran dagi hena chawba Quran gi ayat dagi hadis dagi hena posak amma phobal laitena khalli ba kangu singduna thazaraga siga amal si tawraba suksoi choidana maki ikoi kana ba phangane ba aduga aroibada ikoi amal amaga jo boroi mana gi amal boroi mana haibe sisu Allah gi nastik te yamna matik magul leiba posak mani Quran gi manung da su yawri mi id yaksha sidrata ma yakshaina sigi boroi pampi gi Quran gi manung da su zikr ne boroi mana gi yamna asar leiba posak amani sigi amal ama aroibada ikoi nainasi aduna hujik gi oina di hadis sigi amani si hana tamin na khise Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dagi riwayat neba Nabi alaihi salatu wasalam gi sanai thangni kana gumba miyoi ama ayuk amasung nungdang wairam sida masigi kalimat asi ahumla khaktang solaba adui taragadi mangonda lakadaba phattaba amasung akaibu oigadaba posak mayam dagi Allah taala na hifazat tawgane karigumba adugi numittuda mangonda ikhoigi mahu panba posak amanasu mangonda posak amanasu sokre natragana chikrene adui taragasu adugi mahuduna mangonda akaiba karimta ohelloyeba natragana miduna engonda phattaba thabuk tawjallene magi phattaba thabuk-tuna engonda karimta akaiba Allah taala na ohelloyeba sigi kalimat asi ahumla khaktang ayukta nungtinda sonba karma kalima auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sigi kalimat si ahumlak ayukta ahumlak nungdang wairam sida ahumlak khaktang solamba hadis amada sulai bakarina Hazrat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sigi sahabi ani si yamna thakwang ba sahabi ani ne ba ko makhoi ani degi ne ba Nabi alaihi salatu wasalam gi sanai thangni kana gumba miyoi amma bandama ayuk amasung nungdang wairam sida sigi dua se ahumlak khaktang solaba adui taragadi Allah taala na mangonda kaidung nungda fattaba posak kaya dagi adugum laba fattaba asarat kaya dagi adugum laba migi maikai dagi jadu natraga jinnat ki asarat kaya dagi Allah taala na hifazat to bigane ba amasung maha hana dagi leiram mene sigi kalimat sigi zariya dagi suksoi choidal maki adugi asar singdu Allah taala na ko khan bigane na haibiri hadis amadana laiba khudakta lakadaba fattaba baliyat aingonda akaiba amasung nuksan oigadaba posak singdudagi Allah taala na hifazat tawbigane adugi kalimat sina karamba kalimat bismillahi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim jo adugum laba hakim jo sigi dua singsida aikoi amal tawraba kangu singduna qasam charag hairiba siga amal se leptabi dai khoina tawraba adoi targadi kana gumba posak ammo phoba na mangonda akaiba kaidunungda ohenba ngamoin haibiri aduga siga amal sisu aikhoina
चिंफा पुबदा खिदंग मथा सागनी अमल तौबदा खिदंग नुंगाइतेना खल्लोना अदुइ तारगदि इखोइना खोइना लोइनमक चिंफा पुनबा अदुगुमलबा सूरत अहुम से अयुक्ता अहुमलक अदुगा नुंगदांग वैरमदा अहुमलक सिखक्ता अमल तौबीबा करम्बा सूरह इखलास सिसिना हजरत अब्दुल्लाह इब्न खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हुदगी रिवायत ने करिगुम्बा सिगी सूरत से अयुक्ता अहुमलक कुल हुवल्लाहु अहद से अहुमलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक अहुमलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास से अहुमलक अयुक्ता अहुमलक नुंगदा वैरमदा कुल हुसी अहुमलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक अहुमलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास अहुमलक सिखक्ता हैनबी थम्मबा अदु तारगदि सिगी सूरत अहुम सिना खक्ता मागी लाकदोरिबा फत्तबा बलियात अइंगोंदा अकाइबु ओइगदबा अदुगुमलबा फत्तबा असरात कयादगी अल्लाह ताला ना काफी ओहेन खरगनेबा हिफाजत तौबी खरगनेबा करिगुम्बा सिगी सूरत सिखक्ता ओइरगसु इखोइने रेगुलरली अदुम तौरगा लेरगदि अरोइबदा इखोइ अदुगुमलबा मियोइसिंग युमदा फत्तबा असरात जिन्नात के असरात लेरे नत्रगना पोसेम जादू लेरे इमुंग मनुंगदा शांति फंगद्रे वारगा लेरे करमैना कोखनगदगेना खल्लेबा कांगुसिंगदो अदुगुमलबा बोरोइ मना के अमल से इखोइना सुक्सोइ सोइदना मक्की तौबीबा अहानबदा इखोइना बोरोइ मना से 13 गी हिसाबदा लौगनेबा बोरोइ मना 13 अदुगा 13 अनि कया 19 अदुगा 13 अहुम कुलहुमदोय असुम तौदना 13 गी हिसाबता अखोइना पारागा लौरगा मरफूगा मौद्रागा मापन फोबा सी अखोइना लौगनेबा 13 देगी हौरगा अदुगा ख्वाइदि फबा 19 नत्रगना अखोइगी अरोइबेगी मौद्रागा मापन से सिगी से लौगनी अदुगा फजना आइगी मांग सिदा थम्मबा मतुंग सिदा पोसक अमगी मथक्ता थमगनी अदुगा अखोइना अहानबदा कुल हुवल्लाहु अहद से 13 रक अदुगा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 13 रक कुल औज़ु बिरब्बिन नास से 13 रक सोनगनी अहौबदा दरु शरीफ सिसु 13 रक सोनगनी अरोइबदसु दरु शरीफ 13 रक अदुगा सिगी बोरोइ मनासिदा अखोइना कामजनगनी अल्लाह दा थाजबा थम्मगा अदुगा सिगी बोरोइ मनासि एंथोकनरगा युमगी काजिन मरीसिदा अखोइ थमगनेबा अदुगा युमगी काजिन मरीसिदा हप्ता अमा थमगनेबा अदु थम्मबा मतुंगसिदा बोरोइ मनासि जितना कंजलकनी कंजल इदुगी कंजलक युमद लेरमेबा फत्तबा असरात मयाम सिंगसी हुजिकी बोरोइ मना सिंगसिदा चुपचनख्रे हायरिमेबा सि कुरान दुगी अमसुं कुरान की सूरत दुगी जरियादगी अदुगी मतुंग अदुदा अखोइना सिगी बोरोइ मनासि नुमित 3 नि सूरबा मतुंगदुदा अदुगुमलबा तुरेन गुम्बा नत्रगना समंदर गुम्बदा अखोइना लंगथबा तुरेन नत्रगना अदुगुमलबा अपापा अचौबा पुखरी गुम्बा लैतरे अदुइ तारगदि अखोइना अफबा मफम मदा हुंदोकनेबा फत्तबा मफमदा अखोइ कैदुनुंगदा सिगिसे थाथरोइबा करिगी अदुगी बोरोइ मनादुदा कुरान की असर याउख्रबनिना अदु थाथरबा मतुंगदुदा लैबाकदा नत्रगना लैबाकदा फुमजनख्रबा मतुंगदुदा नत्रगन तुरेनदा थाथरबा मतुंगदुदा युमदा हलआगा नमाज रकात अनि सोनगनेबा करी मरमगी नमाज रकात अनि ए अल्लाह नहाके सिगी सूरत सिगी जरियादगी नहाकना युमदा लैरिबा असरात मयाममा लोइनम कोकपिख्रे नहाकी सूरत की कुरान की जरियादगी कोकफ्रीख्रे न खल्लगा अल्लाह दा शुक्रिया अदा तौबगी नियत सिगी नमाज रकात अनि सि सोनगनेबा करिगुम सिग अमल से अल्लाह दा थाजरगा तौरबा इंशाल्लाह सुक्सोइ सोइदनमकी युमदा फत्तबा असरात लैम बसिंग अल्लाह ताला ना कोकथोहन बिगनेबा।